Kamu nengok guys, pelit. Si Rizal lagi beli kebab. Aduh, dipantatin dulu nih. Dipantatin terus. Joget kendel, ya Allah. Oh, jedok aja dia. Tadi udah. Tadi udah. Oh, dia balik lagi. Bingung amat sih tuh. Lagi ngapain Bang Rizdan? Hah? Bang Rizdan lagi ngapain? Hah? Nggak ada. Emang berapa? Nggak ada. Halo Bang Dedi, apa kabar? Alhamdulillah lama nggak berjumpa, akhirnya berjumpa lagi ya. Lagi lancar nih bulan puasa. Iya, alhamdulillah. Pak De bengong aja dong Pak De. Pak De ngelamun aja Pak De. Oh sabar ya, ntar juga ada. Ya itu namanya Pak De ketoprak. Makasih ya atas waktunya. Bye bye. Mana Dedek? Selim. Selim. Selim lagi nyari. Sini, awas motor. Katanya beli kebab. Apa sih Dan? Ih, tungguin lah. Hai Salim. Dadah. Iya. Udah dulu ya. Udah dulu ya guys.